Okay. Africa is my continent, Africa is my home. Alright, njengamanje sisendaweni yaseMzinyathi eNyukhasela eDix. Mawehla nje ngase-rest wehla njalo uzoyoshona phansi eMzinyathi. Welokhuza awubuke-ke le ndawo lena esikuyona njengamanje, ngisendaweni yaseMzinyathi, iyona le engiyishuthayo njengamanje, kodwa noma ngishaywa ifoni engishutha ngayo ingavezi ngendlela ekuyiyona. Njengamanje lana sisendaweni yesigameko, isigameko esenzeke izolo ebafanele abawu-2 ade benze eMzinyathi, asibazi bebeyaphi. Kodwa-ke ukhona omunye wabo ozochaza ukuthi izolo bekwenzakalani, ngoba ade behamba bowu-2, oyedwa ubuye sesala khona la eMzinyathi, ubuye seshonela khona la eMzinyathi, sisendaweni yesigameko njengamanje. Kodwa njengamanje ngesimo sokuthi asikhoni ukungena eMzinyathi simbheke, sisacela abatshuzi kanye nendiza ukuthi isifikele khona la eMzinyathi endaweni yaseNyukhasela. Sizocela-ke nichazeleke omunye wabo ade ehamba naye ukuthi kwenzakaleni izolo. Okay, uthi-ke silalele lokhuzana. Izolo bekade siwela singapha ngaphesheya khona la kade sithi siyakhona ngaphesheya ngale kule ngiqhaka lemize ngale ngaphesheya. So sithe masiwela athi sihamba nomunye nje wabafowethu oyedwa. Sithe masiswela sabona ngathi kuyaweleka, kodwa sithe mase siphakathi nomfula namanzi, ngoba sithe masihamba phakathi namanzi sazi isihlabathi angathi sithanda ukuqina, saqina isihlabathi sabona hayi kuyaweleka. Amanzi asibandela kabuhlungu, yena wabaseqhaqhazela ukubanda kwamanzi, wathi akusahambeki. Ngathi mina kanjani? Wathi hayi akusahambeki, ngathi asijike. Masithi siyajika sekuyabisha ngemumva, masithi siyaphambili kuyabisha ukuya phambili, akusasuke-ke senta kade sikhona. Ngenxa yokuthi-ke mina-ke amanzi bengakangeni kakhulu emadolweni, noma ukubanda kwamanzi bekungakangeni kakhulu emadolweni, ngikwazile mina ukuthi ngiphume ngibuye back la kade siza ngakhona, noma kade sekubisha nami bengike ngithuke sekungasahambeki, sengihudula inhlabathi phakathi emanzini. Kodwa yena ngithe mathi ngiqalaza emuva ngamthole sengasekho. Ngigcine nje lapho sengibaleka ngoba ngibona ukuthi angathi sekuthanda ukubheda. Kwabuhlungu. Siyathemba sizothi kithi niyazi ukuthi kwenzakaleni. Sisacela naba ney'ngane beyiqaphelise kakhulu endaweni yaseNyukhasela, izingane ayingasondelani nomfula omkhulu, ngoba lento idalwa yikho ukusondela kwey'ngane emfuleni nanokuthi iphunyuke ngaphansi kwesandla sabazali bazo. Okay, siyakhala nje-ke, siyakhala kakhulu emndenini ovelelwe le nkinga le, siyawukhalela Nkosi yami, kodwa nathi akukho esingakwenza. Alright-ke, sisacela ukulinda indiza, silinde nabatshuzi sibone ukuthi kuhamba kanjani.